Kinong yalam kaseng BJP hameglaya hakashitarik nailar hakashithi sya ulat kajela kila kerpat yu baun keneri kiti jingerap halor kajingkeno jangki bakinong kershan jangkani kaseng kibaha lum garu kisha pendik klem daw hakibor pulit jangka West Garo Hills District. Kiloong bakani kajingle jangki pulit kala penting penher serniu bat pinsuk jeri kinong kershan hakani ke district. Kinong yalam ke BJP hasilong kila dawana ulat badai ban penkenriano yau Deputy Commissioner badu Superintendent of Police Natura bat ban bujeli de kiwaipat. Kila kenoru bakinong kershan jong kani keseng kila sya hajir haki pulit klem kanuga daw ke basyongnya bat kipen up bun kenta ha police station. Kiloong bakani kajingle kalong persya ya kesensyar patba bat kibor sensyar district kipendon kambaklaya la kabor ke ikhtiar. Lakban penken mau hang ni bahadin kejing talasi ya kaying jong ubernat rimpu en marak haka arpu arterik kabadon ha iden bari tura kipulit kilayo ban pelat na kejing syak set kut hakam rasan ngut ki kena badang rit kerta saw kishin rang bat iwe kentai la kem ru unriu phongut tam kibriu kibedon hakani kaying kabala pelongkum keketem lek kemen baharukom ringkat bat kabam kadi bapahu pahai kipulit kilakem bat kurup deki hajar bilor kakiat bat hajar teli ki kondom Dangshen na yo kurop bru sa kitiar pen bethai bat ki rinti ki knam thma na kani kayeng. Empat yo jing tip na ki bor pulit ya kedur kedar ki jing trei jing kta la ki long ki dukot jong kan nu ka seng san hima jong kita ki briu ki bela syak kem ha ka jing talasi na kati kayeng jong Bernard MDC bat u Vice President jong ka seng BJP. Kalong ban protes kadai ka peace protes ya ka jingle palat jong ka bor kaan kata kamut ya UDC jong ka West Garo Hills, wan USP jong ka West Garo Hills. Hagba keladon ke jingjia ka diskusi hadin bakila kemno ya Vice President badai sitting MVC jong ka Tura ya kata ngimla ban keren ai nomar kadai hapo kadang don hayin bisyar ngimla ban keren ai bakaan kaniat syahmat henrei ke jingdon jong kini UDC kamtam wan USP kan kita ya kani ke inquiry namar ba ke jingle palat ke joki ha ka bakila khot ya u district president yu general secretary khamtam kila pensyong hapo thanat da ki phau kenta bat kila khot man la kasni ban sim ni statement hanrai kim sim bat ha bakli balai ki khot kumne kimla ban juba da kani ke jingle ben ka jingle palat keban kalian cung ke parti ngin penrem juri kani bat ngan ong yepi nomar ke election kalajan kibriu ki badon ha kabor khamtam ki badon ha sarkar kin pendon kam ya kani bat khamtam hasilong ngidon ki constituency ki bayak lelang babun ki jai benriu ki basyong ka 18 west ka 19 south ka penthor bat ka 17 north kani ka 17 north silong ngidon ki jai benriu baper basyong kani ka hakidi ki constituency nakaliang ke jongi ngimkwa ba kani kan teng hakaba nakaliang jong kaan ki board district kin pensitom lana kin harash kin otre jongi larangim persya kani lese kin persyang hatura kila pan persyang haslong ru dan nakaliang jongi kum ke parti ngiyang banya yang persya kani bat nakerpa ya pi baro ki badai ki nong trekam ki member jong ke parti nginya telilang namar bakani ke jingjia kan ya jia bat ngatip ru babon ki constituency kilong ki borong sensitif ki badon kini ki weipat ki political party ki bangang kwa banjer kerteng kin sa pendon kam ya kapor ke jongki kapor election